Mwambiria nkethisha kona ngushokire nkatho cia mwanya muno no ntubwa kona kanya kwatana batu Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 25 mweri wa 5 mwaka 2023 mbito WINNIE wa King'ero. Tukiambirana na Minister wa Karibu Ndene na wathani wa matura Professor Kithure Kindiki na akinyite ntere cia Malindi kaunti-ini ya Nebo kienda komba kwithira agitethia na mbere ithimi bia postmortem ya mire kana rimwe ria 29 ira yethirite kithikulo mwithone ywa Shakahola igarikano mire ni thirite yetaniro na mutumiri ya Paul Mackenzie. Tugeta na mbere ni atenje mwa kuma mpukoni wa dini ya Magumoni ni ushira mwari wo Kioto mwari wo kuroba miaka 20 na yumwe urawethira kiwato kinya choka urawana mwire jwa wiyethira yutei na rayo kuneki muromo na njarashi ariba mwano iba kwa mwano ethire agita utorobwa weka itakara wire netete saluni ni bokenda kethira kibanga banga nonto bochoka skuru irathoma college na ranende kuririra Kioto kia mwano bakiwa no rari wire giro bakendo chonkoni kwetha bukibwithwa na ruwa muno. Warida mibango ya mathiko ithiete mbere muchiojo wa James Mweti achiari baba baredirikana bwega njuma ya tariki 12 mweri oju rira mwana wago wa kurobwa miaka 21 Ankambura orire arinjirani kuma salon tere cia Mbondo wadi ya Magumoni. Neo yari ntugo yake ya kwithuranira gucoka cukuru ya Kiriri Nairobi nara arathomagira diploma ya urugamiri bwa aruti wira kana human resource. Rainde twamwetera tauka twaringa thimo yake ne kurira endete kono agwoca arabu twachoka loyo gwake atutamwona auke twamwetera ura tukenambiria shughuli cia kumucheria njirere aurire nayo yari akiriga muno no nabobote bwega na thienera chief na mwera chief mwana wakwa ntikumuona na thikanithani na uga nera ntumantula na bubu nde twageria gutrace bare ari ana skuru na thie na tumana maria mathomaga na mumau na ceragia mambira mwana kinya thainu atikuonekana kuri alalaga ariku. Baringire ripoti wa Chibona gituo kia Borichi ende patabariro mwana wago mwanka Jumatano ya tariki 17. Twacha turi kwa Chibonero thimo yaringagwa kugatwika kwina muntu oneka ageretwe kithimani na mwana wetu aitetwe agerwa ni next na bau gwetu mucii gututhamite nontu baba gatugurite gwetu gwaciari ma muthuru akwa bau mwana wakwa aitirwe ni wa bau tu. Mwiri wa Kambura warutirwo kithimani iki wogetwe njara na nkuruki akunekwa kanywa onto bravo kuonania akwire gikuo kia ururu. Kuringana na ithe wa Kambura, ripoti ya postmortem yonaniria ati amuragi bambire kumugwata kwa inya mbere ya kumuruta mwojo. Ndagitari ni aukire atwere ithia atwira mwana wetu kambatirwe aripo akiragirwa kithimani mau mamwitire mamugera kuma kibingire bururu buria gutioneka nkinya muntu anwaro mwe unkibota kumenya kana kwina muntu uri bau kithimani kiu. Ende achiari baba bariuria thirikari ithingatire onto bobo kenda haki ya mwana wago jonekana ahula kwa kinagirwa kithimani riu nenkiuga ananga bana wetu anakindike make matutethie kumenya haki ya mwana wetu metikire tu
tu kutwigwira kiao nuntu riu tu bau tuli gutena mbia twinacio na yani buria tunkivota kufolo kungeti injustice ya mwana wetu. Akiboreria antu baba bamuchie MCA wa wadi ya Magumoni Kithinji Savea ariuria ura wonde aomba kuigwa ari na Nteto ciumba gutethia wikirwa mpeni kwa thuganirwa anenkanire ripoti enu. Ukabitha moragani ukorwo kemenya riu niwe withi nani nuntu ho batagwiciria ate gwicina na gwici kogwa na kabakaba tugwitikire ugeno kwena muntu mukoru gutwika no ni antu magu gutwika ni monekire tafadhali no akorwo agikira kuga ni mau naci ambire na ambire tu kana cyo na mbora gaco thamandikire marito manto mau ni ngabira ndisi ai. Kithinji na meneretie urugi na wendia bwa nchobi ndege iwatho akiuga ibubu kureta wagiba ukaria ntereino. Nituragia na mheshimiwa wetu Patrick Munene na mwanka machibu mametwa na monitora maringire thimu tuku twamera wakora matithirie nchobino muntu natikana na wera cioke akarimenda kana ciari kwenda wera temenge iguku twamaruta nkobia mugato support ya nuntu nsobi gote itepota kuthiire mera bantu antu magio maramari nuntu muntu aini light senses atithi gwiciria kwena kana kaka nini mukena thio kaomberera mwe antu maengi machibu na anini bago bagipeja gwa mukana wa kweberwe wirani barega kuthiria nchobi no ntere chiago thini wa Magumoni ward na patona akara merie thini wa Chuka ekamba Ng'ombe constituency chief assistant chief unu njobie karemera gwake na njobire kuthukia antu akorwa tayari kurutwa kiremba. Nkiripotera Weru TV kuma ntere chia mpukoni gichigo bunge ya Chuka egamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Kathoshe mwenye muno kiwa Samuel Gaishima kiwa mutegeri na kibwanda brapetete na mbere na kuthiatira Nteto cia Weru Thaa mwanja tonekanya kunogo kanini ndu tucokirete na Nteto nkulukio geta kuraya. Achiari bakuwa baere kugotiga KAG nini mono na life ya slums, unaelewa, unajua majengo ilikuwa slums hiyo types itahari rahisi. Nimekuwa adapted pale majengo pia. Nikaenda children's home. Tiga kura mugate na monyo bwana. Maybe na sisi wagekora aspire ga gutwika bido thara wizimbere mawe na kiewa kyo wini anda Nteto tu music ai Nteto music mono ndajuringa mono ngaina ina chantu Bondora baigweja kongora bondora sauti ya pastor bondora wanchora then datiri mana manager ambira kena tu succeed ke music lazima utigane na ngugi jo tigana yo ite dara rahisi neno menyereti tukara thina ntukujiri thatu tutum tatu afanikiwa ntukujiri fake it mwanga to make it how superstars are made. This guy is a superstar right now. Tueta event momento yatera nduke na mtu tamura wale tengu inko ni to di manto fulani ya ituejite daimo ka ingiana to amuna nkera daimo ya ko manusu tamura mume next event nyaho kamaka tokeja kairi wa Mubango joge Karona County ureteri ni Yetu Sako. Yetu Sako ni ejana gotungata kire biashara gukurukira gukire biashara uguraniri bamyunda na ngari na kinya udhurani bombesha njagwaku na kinya kire biashara. Yetu Sako, your success, our pride. Ninkwenda kamwari tutegwe tukamwari Orimeru makutano kana ntererira kwina no guchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Ruby's Petrol Station second floor 139 nio mutethia waku turi na iratu biekuru antu arume na kinyato ana bya kumarongo njondu kene yetu turugura kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaijiri charukire mwanka thaa 12 ciogoro na ntuku ekiumia kuma thaa 3 cia muthenya mwanka thaa 1 ciogoro
twendagia na magurija wholesale na retail. Rio ngandukene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791 345 475 kana 0743 045 213 kenda kugwata Nteto nguruki. Kethura uri Meru Town tugakuretera mwankare uri utheri. Uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na magurija tukwinyiria mubuko waku. Tugwatakire Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. Uraigwa nkume ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turingire thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere yakwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu edimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Gakuwa togeni na nkatho cia mwanya muno nonto bwa kwithira wetete na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokirani ati ori seneta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi amwe na atongeria barabara ya kwenu ebairegiritwe kwithira bena mucemania tukia Jumamosi ntere cia maua mukaririete wa kiama kia Mirani we Moses Lechoro kuma ntere cia maua na ishumirete na kumenere mucemania yo akiwa mucemania yote yo ibatere kwithira yukiawe wa kipaumbele ori kimera kia Miragi etete na mbere na kurumirwa imathina nkabo ya reo wa chia thoko. Kathuri owe wete murongo wa tari. Kathuri owe ngoye kuno kantho ofisine. Kemina ketu kabila kikaramu kareo karete na wari omo mustaro mbere kuatwa toswa thoko. Mira yetu reture drugs ni nakanda owe bwana Kathuri Murungi utaririe na wari ntugo taririe. Point yele Kathuri Murungi gedo koria. Ruare we kuwa Meru county tanwe kana bwana mantono ke siasa iro keretie kanyo kuwa hai muchamanyo ke ya maua ya rongo area ntoro bera bacho thoko mira tuno ntotho kete o iwo turongo tukura romba kura ntabo akura egada kwegana kwanza wa na kura almost 80% ito kunenkere lakini utebo tebyari mbeto ntukura meto drugs utaririe owe na mama safi ntukura meto drugs utaririe metheka lento ro thulonga ko utaririe babirika bokiriki mwankari badire bakinyako owe romba leto bato kaita tarimi na biashara Kathuri Murungi itokuromba mbere ya maua wete kama konjika ule terenge wete bwadi manto aketu kamera tuibu okopinga na kanda akiwa drugs wa ba drugs nitogorigana kwena kemuri babo the recharge 2021 twena resort yakona ni ate mira drugs ni ate oko me mira drugs bwana Kathuri no to kwaria ruare Kathuri Murungi ngwe ku siasa Kathuri to komenya mimi situkufichi nikisema kango kwenda Kathuri okiakwenda ntuko wete Jumamosi tema ntwa mira bere Jumamosi we maua
etambere pio kare ndera kamugonjira otuku boru are kana royo bwete bwarie bwete kanerie ni atebo atethia murimi omira ni atebo atethia murimi wa avocado ni atebo atethia murimi wa kirio ni atebo atethia murimi omboka ende boye meru kana mawa boture tere bato karende twari ande goroe na ande goroenge twina thoko twakarende twari na thogoro Somali twari na thogoro ya Djibouti twari na thogoro ya Congo twari na thogoro ya Mozambique twete thoko ciego haite bya gwa imechamanio mera iri na William Ruto atwainde thoko ikonekana lakini tukona babo twa muririkania kateo sibabe bare ya poti bengwa nikio ntumira kuthogo ntukote nafasi kateo sibabe ikuo betere ba kilometia mira kwa tweka mira kiasi fulani ta 19 je itendegene lakini ruare kethura kindiki itogocokeria nkatho wa openi mianka eu Kenya na Somalia eu yanthe tugomba wikatani okwegana thigura Somali na bingi kinya thigura Somali no ingemira yetu kwa twika babu potete tramira yuma ken drugs kinya bako batera drugs. Nyuma ya Rais Ruto kuthurano dinanjikanye ka National Intelligence Service mwerekeria munene nende ya biashara bakuma Isli ibaishumirete na ukatha Rais William Ruto nonto bwakanya kagomba kwithira kithania mwana obakiwa kuikonania witikio burena bwo na ruri yoro. We wish to thank His Excellency the President Dr. William Samoei Ruto for nominating Nurdin Haji for the position of Director General of the National Intelligence Service of Kenya. The position of Director General of National Intelligence Service requires a person of undoubted patriotism and loyalty to the nation of Kenya. Nurdin Haji has a proven record of his patriotism and loyalty and fidelity to the Constitution of Kenya. The Sli District Business Association wholeheartedly joins other like-minded Kenyans who have already endorsed the nomination of Nurdin Haji to endorse him for the position of the Director General National Intelligence Service. Nurdin Haji's considerable experience in law enforcement and the justice system, complemented by his steadfast commitment in upholding the rule of law, renders him an exceptionally qualified candidate for this crucial role. Throughout his illustrious career, Nurdin Haji has made remarkable contributions, including his exemplary work at the Attorney General's office and his previous position as the Deputy Director of the Counter-Organized Crime Unit at the National Intelligence Service. His dedication to excellence and duty has distinguished him in these high-ranking roles. As the Director of Public Prosecution, Nurdin Haji has spearheaded significant reforms within the Office of the Director of Public Prosecution. These reforms include the successful deployment of an electronic filing system, significantly enhancing service delivery, and the establishment of Prosecution Training Institute, PTI. Nurdin Haji's return to National Intelligence Service as the Director General signifies a new chapter in his career. With his extensive experience in law enforcement and justice system, he is well prepared to effectively address the national security challenges facing our nation. That is what we stand for. We support him, and we agree everything that he says, and that's our position, not only as a Sli business, but also the Somalis, ethnic Somalis in this country, wherever they are.
Na Nteto chiegi michezo ni ati kambuni ya kinyanĩria ya Safaricom nĩtũmĩrĩte ũtetheria mashindano ya Rhino Challenge na chiringi milioni 15 michezo ria ĩrĩgĩrĩtwo kwĩthĩra kĩbwĩthĩka tarĩki 3 cia mweri jura twĩtĩte. The Rhino Challenge is a fundraising event that has been established to secure funding to support the conservation work being undertaken by RhinoWork and to ensure that most of the fund being collected goes to conservation and are not being used to actually run the event. The Rhino Charge Committee and RhinoWork have been partnering with many institutions in the country, securing in-kind contributions towards making sure that the event can be run in a professional manner without incurring cost on the side of RhinoWork. So as we stand today, we have 52 partners helping RhinoWork in organizing the event. But that's on the side of organizing the Rhino Charge as an event. But then we have many partners who are contributing in support of those competing cars, and that contribution goes to RhinoWork. And I would like to thank in particular the Safaricom, who has made an amazing pledge today of 15 million shillings towards RhinoWork through car number 44 in support of the work that we are doing. Kathoshe mwanya muno kiwe mutegeri na kibonthe barabomba kwithamba kinyanĩria Nteto cia Weru Thaa mwanja ntukierwa ringa kwendera kaita kea na ntukwinchia URETERI mobio murongo mwene nyambitwa WINNIE wa Kinyero.